Kao što umni ljudi koji znanjem, umenjem i dobrim delima ostaviše neizbrisiv trag i zadužiše svoje otečestvo, tako postoje i duhovne svetinje koje, prkoseći vekovima, daruju generacijama radost svog postojanja, neuništivi beleg, lepotu i krasotu nacionalne kulturne baštine. Crkva prepodobno mučenice Paraskeve, hram Svete Petke u selu Rudaru kod Leskovca, pravi je biser arhitektonske posebnosti u ogrlici drevnih pravoslavnih hramova i smatra se najstarijom svetinjom u ovom kraju. Podignuta je na temeljima ranohrišćanske bazilike iz 5. veka na isturenom obromku planine Kukavice, takozvanoj Rudarskoj kosi, koja se lagano utapa u prostranu Leskovačku kotlinu. Prema jednoj od pretpostavki, bilo je to baš u vreme kada je nastajao i Caričin grad, čuveno vizantijsko naselje, poznatije kao Justinijana Prima. Naime, u to doba, u vreme imperatora Justinijana, po nekim istorijskim izvorima, na južnim obroncima Leskovca postojalo je hrišćansko naselje u kome se nalazila i crkva u Rudaru. Jerej Miroslav Jovanović, diplomirani teolog i nekadašnji paroh rudarski, autor je monografije o ovoj crkvi i vrstan poznavalac njene istorije. Bog blagoslovio. Dolaskom Slovena na ove prostore pretpostavlja se da je to hrišćansko naselje stradalo, a zajedno sa njim i ova ranohrišćanska bogomolja. Kakva je bila njena dalja sudbina ako se zna da su Sloveni sa primanjem hrišćanstva počeli da obnavljaju hramove u to doba? Šta se sve događalo sa crkvom Svete Petke u Rudaru u doba Nemanjića i kasnije u godinama najezde Turaka? Većina istraživača koji se bavili istorijom ovoga kraja sleže ramenima nakon dolaska Slovena, jer nema mnogo istorijskih podataka. Nakon njihovog dolaska čitava jedna civilizacija na Balkanu, koja je naročiti proces doživjela od 4. do 6. veka, potpuno je nestala. Što se tiče Nemanjića, nemamo pouzdanih podataka da je ova bogomolja tada obnovljena, ali ako uzmemo pretpostavku iz žitija Svetoga Save, gde je njegov životopisac kaže, a gde ne stiže crkvu sagraditi, tu krst postavi da se na svakom mestu ime Božje proslavlja, onda možemo zaključiti da je taj hram verovatno bio u to vreme obnovljen. Za vreme Turaka oko ovog hrama na kratko vreme zasnovan je manastir, a nakon toga sveštenici pri ovoj crkvi opsluživali su čitavo porečje i veliki deo Leskovačkog kraja, zato što je u doba Turaka većina sveštenika izginula ili je prognana. Čuveni istraživač i putopisac Feliks Kanic, obilazeći naše krajeve u drugoj polovini 19. veka, pisao je o ovom zdanju kao prelepoj crkvi belih zidova, nekadašnjem manastiru i izletištu Leskovčana. Kanic, koji je načinio i skicu crkvenog konaka, navodi da je Rudarska crkva bila sedište parohije sa 14 sela. U kom stilu je građen ovaj biser kulturno-istorijske baštine, na čijem je imanju i prelepi konak, ko je ikonopisac i u čemu je značaj ove duhovne svetinje? Šta kao posebnu retkost, kao izuzetnu činjenicu o ovoj bogomolji izdvaja jerej Miroslav Jovanović, autor monografije o crkvi Svete Petke u Rudaru? U hramu postoje 3 sloja maltera. Na 2 su freske. Najstariji sloj fresaka je verovatno iz srednjeg veka, ali to nikada nećemo saznati, jer je on potpuno uništen i nije više za upotrebu. Drugi sloj fresaka rađen je 1815. godine nakon obnove hrama, a treći sloj u stvari zaštitni sloj maltera koji je rađen nakon Prvog svjetskog rata, ali je nestručno urađen tako da je on počeo da otpada i da oštećuje freske. Kada smo ga pre 20 godina skinuli, ispred njega su izašle ove velelepne freske koje su rađene u neovizantijskom stilu, što je u skladu sa duhom i celokupnom arhitekturom ove crkve, jer su i natpisi na grčkom jeziku, što znači da su ga radili grčki zografi, a i ovoj crkvi je se služilo naizmenično i na grčkom i na staroslovenskom jeziku. Jedna od znamenitosti također ovih fresaka je ta što je naslikan jedan detalj koji se retko freskopiše u hramovima, a to je arhangel Rafail koji govori sa osnivačem pustinskog monaštva u Egiptu, Svetim Pahomijem.
Ikone na ikonostasu radio je naš čuveni zograf Đorđe Zografski, koji je bio rodom iz okoline Velesa. On nije naravno bio školovani umetnik, ali je tekako bio poznat jer njegovo ime nalazi se u Zagrebačkoj likovnoj enciklopediji iz 1960. godine. Kostur ikonostasa je naravno tokom vremena menjan. Ovaj poslednja intervencija urađena je predno 15 godina kada su ovi ornamenti od lipovine koji su ručnog rada prefarbani zlatnom bojom. Inače, u ovoj crkvi, po pisanju sveštenomučenika Mihajla Ignjatovića, koji je postradao od Bugara 1915. godine u Surdulici, a bio sveštenik pre ovoj crkvi, u tom zapisu, letopisu crkve Rudarske, stoji da je ova crkva imala mošti Svetoga Trifuna, koji je zaštitnik vinogradara, i dan danas se on proslavlja, pošto je ovo vinogradarski kraj, a i što je malo verovatno, mošti Svetoga Dionisija Areopagita, inače učenika Svetog apostola Pavla. Dakle, ova crkva je zaista jedan istorijski raritet u ovim krajevima. Crkva je posvećena svetoj prepodobno mučenici Paraskevi Rimljanki, u narodu poznatoj Svetoj Petki, hrišćanskoj svetiteljki čiji je kult veoma poštovan kod svih pravoslavaca. Zub vremena i vlaga ozbiljno su oštetili živopis crkve. Ikonostas je popravljen početkom 20. veka, a ispod sloja fresaka koje su rađene 1815. godine nalazi se još jedan stari sloj fresaka. Pretpostavlja se da potiču iz doba Nemanjića, možda su čak i starije, ali se ne mogu restaurirati jer su nepovratno uništene. A ovaj konak crkve Svete Paraskeve u Rudaru star je oko 200 godina i predstavlja veoma vredno delo balkanskog stila gradnje. Vreme je učinilo svoje. Dosta je ruiniran, pa je neophodna potpuna rekonstrukcija kako bi se sačuvao. U predgovoru za monografiju o ovoj crkvi, patrijarh srpski Irinej poručuje: nadajmo se da će hram Svete Petke u Rudaru i njegov sadašnji konak, remek dela građevinarstva ovog podneblja, skrenuti pažnju naših istoričara, umetnosti i kulturnih neimara i da će zablistati u prvobitnoj lepoti. Ovaj izuzetno vredan kompleks posebnim aktom Republike Srbije iz 1948. godine stavljen je pod zaštitu države. Svake godine ovde se na Dan Svete Petke održava sabor, a svakog 28. juna Vidovdansko veče, tradicionalna duhovna manifestacija kada se u ambijentu crkvenog mira sa radošću okuplja veliki broj učesnika i posetilaca. Otišao u krvav moj.
Sav pravoslavni svet divi se i ponosi crkvom Svete Petke u Rudaru. Leskovčani, naročito ponosni na svoje svetinje, imaju običaj da kažu: što biraš, biraj, ali u Boga ne diraj. Čovek si ima 3 kuće, jednu kude se rodija i kude živi i drugu večnu, ali crkva je crkva. To je krov i kuća na svi ljudi. Zato si mi u crkvu idemo i Boga molimo. Cenjeni gledaoci, ovu epizodu serijala Lepe slike Leskovačke podarili smo crkvi prepodobno mučenice Paraskeve, koja ovde na Rudarskoj kosi, na večnoj straži, čuva naše duhovne vrednosti i neispričane priče minulih vekova. U veri živeli, Bogu se molili i u zdravlju se gledali.